Главната централна десничарска алијанса во Европскиот парламент се воздржа од протерување на владачката партија на Унгарија Фидес по долгиот спор околу незините политики и реши наместо тоа да ја суспендира. Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека бил подготвен да ја напушти Европската народна партија на состанокот за тоа дали оваа алијанса треба да протера неговата партија Фидес. Úgy ültem ma ott ezen a megbeszélésen, hogy a jobb kezemben ott volt a Fidesz kilépéséről szóló hivatalos levél Joseph Daulnak. És hogyha nem lett volna olyan szöveg, ami elfogadható nekünk, akkor mielőtt a fölfüggesztésről, illetve kizárásról döntöttek volna, akkor bejelentettem volna, hogy itt a levél, és mi kilépünk. Орбан додаде дека со тоа се обезбеди единство за предстојната кампања за Европскиот парламент од 23 до 26 мај. Предходно, партија од 12 земји побараа суспензија или исклучување на Фидес, сметајќи дека ставовите и политиките на Орбан не се во согласност со христијанските демократски вредности. Политичкиот аналитичар Питер Краус смета дека Фидес претрпел политички пораз. Összességében azért teljesen egyértelmű, hogy ebben a kérdésben most a Fidesz politikai vereséget szenvedett. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ez azért ritkán fordult elő ilyen nagy nyilvánosság előtt a Fidesztel és Orbán Viktorral, hogy ennyire nyilvánvalóan meg kell hátráljon. Сепак, според Краус, унгарскиот премиер Виктор Орбан нема да биде под политички притисок во самата Унгарија. Én azt gondolom, hogy a magyarországi pozícióit semmiféle veszély nem fenyegeti továbbra sem. Abban a közegben, amit ő itt létrehozott, pontosan el fogja tudni és be fogja tudni mutatni a saját álláspontját, mely szerint ő most is fölülkerekedett az Európai Unión. Краус смета дека за Орбан било од витално значење да остане во Европската народна партија. Авторитарниот стил на Орбан, зачинет со неговата антиевропска и антиимиграцијска политика, веќе долго време се предмет на критики од повеќето членки на Унијата. Сепак Орбан и по последниот состанок во Брисел јасно стави до знаење дека не планира големи промени.